Reka rero nongere nguhe ikaze. Iyi ni Zara Magazine TV, ngira ngo umaze kubimenyera yuko tuba turi kubagezaho updates zigiye zitandukanye. Ibitsa yuko amakuru yacu yose usanga hano ku rubuga rwacu, kandi ushobora no kuyasanga kuri www.zaramagazine.com, n'ubundi ugakomeza kugenda uryoherwa n'ibihe byawe. Nimba uri mushya kuri no channel yacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bitandukanye. Kora subscribe rwose, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere bazajya bagerwaho n'ibiganiro byacu. Reka rero njye muri siporo, by'umwihariko mu ikipe ya APR FC. Turasangamo umusore witwa Dani Usengimana. Uyu nguyu ni rutahizamu w'ikipe ya APR, akaba na rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Mu mwaka ushize ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 nibwo yakoze ubukwe n'umukunzi we witwa Nyangabire Francine. Uyu mukunzi we rero asanzwe aba mu gihugu cya Canada, ariko ubukwe babukoreye inaha i Kigali. Umukunzi ahita asubira muri Canada. Biravugwa rero yuko uyu musore ashobora kuba agiye kwerekeza mu gihugu cya Canada gusangayo umuryango we, by'umwihariko nyine umugore wiwe baherutse gusezerana. Ibi rero byatangiye kuvugwa bishingiye ku ki? Hagiye hanze ifoto ya jezi, umupira wa Dani Usengimana w'ikipe y'igihugu, uriho nimero ye 19, ugaragaraho amasinyatire menshi y'abakinnyi bahuriye muri equipe nationale. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abantu bavuga yuko yari ari gusezera kuri bagenzi be, ko agiye kujya hanze. Bikaba byagarutsweho cyane, bakavuga ati nyuma ya Rusheshangoga Michel n'ubundi na Dani yarigendeye. Ibi rero Dani yaje kubinyomoza, yagiye kuri Instagram ye ashyiraho ya foto yagiye hanze, ubundi arangije aravuga ngo ni fake news. Ubwo rero sinzi ufite ukuri, ariko ibi ngibi turabimenyereye. Abastar hari igihe uvuga ikintu ari nacyo, ariko akakinyomoza, kandi final ugasanga n'ubundi birabaye. Amakuru ahari ni uko n'ubundi uko byagenda kose Dani ntabwo azaba ukubiri na famiye yiwe. N'ubundi byanze bikunze amaherezo y'inzira azaba mu nzu, bizagaragara. Dani Usengimana yakinnye mu makipe atandukanye, aho yahereye muri Sek Academy, akina mu Isonga, ajya muri Police FC, akinira APR, yagiye muri Tanzania yagiye mu Misiri nako, ariko ntiyatindaho, ahita agaruka i Kigali. Ni ukuvuga rero ni umusore umwe muri ba rutahizamu beza iki gihugu gifite, ariko amakuru ahari ni uko nyine nawe ashobora kuba agiye kwerekeza muri Canada, gusangayo umugore we baherutse gusezerana Francine. Ngira ngo nibyo biri kuvugwa kuri Dani Usengimana. N'ubundi ayandi makuru urajya uyasanga ahangaha kuri Zara Magazine TV. Wibuke gukora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikintu na kimwe kigucika, by'umwihariko updates ziba zigezweho, ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, talk shows zitandukanye, n'ibindi nyine. N'ubundi murabizi yuko tuba turi hano ku bwanyu, tuba dushaka yuko mwishima, mukomeza kuryoherwa n'ibihe byanyu, mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Zara Magazine TV. N'ubundi tuba turi kumwe, ariko kugira ngo birusheho kuba byiza nyine kora subscribe, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera, ubundi ibintu bikomeze kuba uburyohe kabisa.